Beli anđeo, deo freske Mironosice na Hristovom grobu iz crkve Vaznesenja Hristovog, manastira Mileševe, smatra se jednim od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjega veka. Obučen u beli hiton, arhangel Gavrilo sedi na kamenu kraj groba Hristovog, pokazujući mironosicama mesto Hristovog vaskrsnuća. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao da gledati belog anđela je ravno molitvi. Malo je naroda na svetu koji bi izdržali sve ono što su Srbi izdržali posljednjeg veka, posljednjih decenija. Možda samo Rusi. Posle skoro čitavog veka savremenih iluzija o progresu i jednakosti, čovek našeg doba, bez tradicije i bez vere, kao da još uvek ne shvata uzroke i razmere ništavila do koga je stigao. Tamna epidemija imperije komfora i ružnoće, njenog progresa i demokratije, preti da uništi autentičnu Evropu i sve oblike njene tradicije. Srbi, možda i nesvesni toga, braneći Srbiju kao jednu od posljednjih oaza slobode, branili su i Evropu od modernih varvara ateističkog nihilizma. Znali su da nije sramota stradati zbog časti i zbog vere. Stradanje i patnja bili su visoka cena za odbranu otadžbine. Ali i Bog se nalazi među onima koji pate. Tragedija je zaštitni znak Srbije. Tragedija je i pouzdan znak veličine. Prvi satelitski prenos videosignala 1962. godine između Evrope i Severne Amerike sadržao je sliku belog anđela iz Mileševe i bio je pozdrav Evropljana prema Americi. Pozdrav Srba američkom narodu. Kasnije, isti signal je bio poslat u svemir prema mogućim vanzemaljskim oblicima života. Beli anđeo iz Srbije bio je poznat širom sveta kao simbol svekolikog mira. Kakva božanska i surova igra sudbine. Dok se molim, nekada odmah, a nekada posle izvesnog vremena, iz samog središta kamena na kome je ležalo Isusovo telo, izvire neka neodređena svetlost. Obično je plavičasta, ali boja može da se promeni i da poprimi razne nijanse. Ne može se opisati ljudskim rečima. Svetlost se izliva iz središta kamena, kao što se magla diže sa jezera. Izgleda kao da je kamen pokriven vlažnim oblakom, ali to je svetlost nestvorena, čudesna, blagodatna, dar Gospodnji. Reči su patrijarha Diodora I. Jerusalimskog. I čudo se dogodilo. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se ispred hrama Svetog Save u Beogradu da dočeka blagodatni oganj koji je prvi put donet u Srbiju noću uoči Vaskrsa pravo iz Jerusalima. I donet je zahvaljujući ruskoj pomoći. Beograd je te noći ponovo na čudesan način postao pravoslavna prestonica čitavog regiona, iz koje je oganj bio odnet na sve prostore od Bosne do Crne Gore. Eto,
To je bilo svedočanstvo prave, meke, sile ljubavi i vere da sve zaista može biti drugačije. Pisao je novinar Jevgenij Baranov, čiji je medijski centar Ruski ekspres koordinisao službenom organizacijom prenosa Blagodatnog ognja. Boravak crkveno-državne srpske delegacije na uskršnjim svečanostima u Jerusalimu omogućili su Fond apostola Andreja Prvozvanog iz Moskve i Centar nacionalne slave iz Sankt Peterburga, dok je prenošenje Blagodatnog ognja specijalnim avionom iz Jerusalima u Beograd organizovao Moskovski fond Svetog Vasilija Velikog. Na ideju da plamen Blagodatnog ognja donesemo u Srbiju, došao sam posle pokloničkog putovanja sa grupom srpskih poklonika u junu 2014. godine Svetoj zemlji. I kada smo na tom putovanju videli mnoge srpske tragove, pre svega iz putovanja Svetog Save i zadužbina koji su naši sveti kraljevi tamo ostavili, pomislio sam da je ovo pravi način da se to sve i prezentuje našoj javnosti i našim ljudima koji, baš kao i ja pre tog putovanja, gotovo ništa o tome ne znamo. Duboki su srpski tragovi u Svetoj zemlji. Blistavi podvig bez premca u tadašnjem svetu izveli su naši oci, osnivači srpske države i crkve. Sudbinu Srbije vezali su za same temelje hrišćanstva. Duhovni temelji Svetosavlja zalog su našeg opstanka do danas i uslov su postojanja svake valjane srpske države u budućnosti. Sveti blagodatni oganj se pojavljuje samo kod pravoslavnih hrišćana, potvrđujući ispravnost izbora naših predaka. Blagodatni oganj koji se na Veliku subotu svake godine javlja na grobu Gospodnjem je prvo jedno od najvećih čuda naše vere, koje je kao takvo poznato još od najranijih doba prisustva crkve u Svetoj zemlji, u Jerusalimu. Prvi put je zabeležen veoma rano, među prvim poklonicima groba Gospodnjega, i od tada pa sve do danas ostao je znak vaskrsenja Hristovoga. Naime, njegovim javljanjem na Veliku subotu na grobu Gospodnjem počinje u stvari proslavljanje vaskrsenja Hristovoga. U zadato vrijeme, negdje oko 1 popodne, obično patrijarh ili neki od episkopa Jerusalimske patrijaršije koje patrijarh naznači, dolazi u kuvukliju, kako se naziva kapela na grobu Gospodnjem, i koja se sastoji od dve prostorije. Prva je takozvana kapela anđela ili priprata, a u drugoj je sam grob Gospodnji. Tu ga pregledaju Jermeni i katolici koji se nalaze u također u tom trenutku oko groba Gospodnjega i pregledaju da li on sa sobom ima nešto čime bi mogao da zapali vatru. Nakon što se taj pregled obavi, on samo sa 2 svežnja sveća ulazi u kapelu groba Gospodnjeg, samo u stiharu belom i epitrahilju kao osnovnom znaku svešteničkog dostojanstva, i tu se moli dok se ne pojavi neveštastveni oganj koji će da zapali ta 2 svežnja sveća koje on drži u rukama. Kroz 2 otvora na kapeli anđela, znači na priprati groba Gospodnjega, on onda daje plamen ostalim hrišćanima koji se nalaze kraj kapele, a onda sam izlazi kroz vrata kapele koja su do tog trenutka zapečaćena. Tog jutra u Jerusalimu na Veliku subotu bilo je veoma hladno i počela je čak sitna kiša da pada. Jako neobičajno za to doba godine, s obzirom da je to bio 11. april. I prosto je sve delovalo nestvarno. Vi očekujete ipak, Izrael, Jerusalim, da je to temperatura visoka, da je sunčan dan i tako. Međutim, ne, tog jutra je bilo
gotovo maglovito, mistično, sitna kišica, ruku na srce, smrzao sam se. Međutim, otprilike nekih sat vremena pre silaska blagodatnog ognja na Hristov grob, odjednom nebo iznad Jerusalima se raščišćava. Spuštaju se sunčani zraci, kupaju čitav hram. Sam silazak blagodatnog ognja protiče u suncem okupanom Jerusalimu. I onda nekih pola sata, sat kasnije, opet se nebo zatvara, opet počinje kiša i to pljusak. Kukavički napadi, jedan za drugim, ređali su se danima. U molitvenim danima Uskrsa sećamo se naših nevinih žrtava i svih heroja odbrane otadžbine. I oni su, na svoj način, bili spasitelji našeg sveta, sopstvenom žrtvom. Za nas, Hristos nije umro uzalud. Taj blagodatni oganj, naravno, najprije nas podsjeća na one božanske energije koje su se javile u dan preobraženja na gori Tavor, kada se kaže da je Hristos izađe na goru Tavor i preobrazi se pred svojim učenicima. Kako nas uči sveti Grigorije Palama i veliki Isihasti 14. veka, to belilo nije bilo obično belilo. To je bila ona svetlost kojom Bog stvara, opšti, energija kojom on opšti sa svetom, budući da je njegova suština nesazajena, nepojmljiva, da on ne može biti dosegnut, božanske energije su ono čime on opšti sa svetom. I kada govorimo i početku, i bi svetlost, i bi tama, to je ta svetlost prva, to su te božanske energije koje je Bog projavio u stvaranju sveta i one se opet projavljuju na gori Tavor, a onda se opet projavljuju svake velike subote u Jerusalimu na grobu Gospodnjem, kada taj oganj koji nekad dolazi odozgo, nekad sa strane, nekad huči, nekad zavija, nekada zvuči kao ogromna ptica neka koja se spušta na krovove hrama groba Gospodnjega, on tada ponekad u vidu ognjenih jezika kao dan Pedesetnice silazi u kuvukliju na samo mjesto groba Gospodnjeg i pali ove sveće koje drži. I zaista iz početka taj oganj niti može da vas oprlji, niti može da vas opali, možete slobodno rukama da po njemu prelazite, možete da ga prinosite licu, očima, on uopšte nema svojstvo plamena i to je poznato svima koji su makar jednom bili u grobu Gospodnjem. S obzirom da sam sarađivao, još uvek sarađujem sa našim prijateljima iz Centra nacionalne slave Rusije i Fonda Svetog Andreja Prvozvanog, inače dve organizacije koje su veoma nama naklonjene, a upravo su oni organizacije koje prenose plamen blagodatnog ognja svake godine u Rusiju, odlučio sam da im se obratim za podršku i pomoć. I kada Kad su nam se srpski prijatelji prošle godine obratili s molbom da u našu delegaciju uključimo i srpske predstavnike kako bi blagodatni oganj dobili neposredno u Jerusalimu, učinili smo to s radošću i tu vrstu podrške nastavit ćemo i nadalje da im pružamo. Znamo da Srpska pravoslavna crkva sarađuje i s drugim dobrotvornim fondovima i srećni smo što imamo prijatelje s kojima delimo iste vrednosti i istu veru. Nadamo se da će se ta tradicija nastaviti. I mi nadamo se što ta tradicija bude продолжаться i dalje. Tu ima jedna zanimljiva anegdota kada je me moj prijatelj Sergej Čičenjov, inače
čovjek koji je zajedno sa nama posle bio u delegaciji u Jerusalimu 2015. godine, upravo on preneo plamen blagodatnog ognja u lampe koje su išle za Srbiju. Dakle, on me pitao, pa dobro, Branko, imamo sad ovo, krenuli smo pred... Ali kako ćemo da rešimo? Odakle nam avion? Kako ćemo da nađemo put da to sve napravimo, da to sve organizujemo? Jer zaista ima puno organizacijnih problema i velika iskušenja kroz koje smo prošli. Ja sam mu rekao, vidi Serjož, ako je na nebu rešeno da blagodatni oganj dođe, bit će. A ako nije, možemo i dubimo na trepavicama, neće doći. On se nasmejao i hvala Bogu, sve se da je završilo veličanstveno na najbolji mogući način. Toto, ali kola, koja? Ima specijalna kola. Samo je pratnja vidjeti. Tu je sve. Podeliti se paschalnom radošću. Želja da podelim radost Uskrsa. Jedni drugima čestitamo Vaskrs. Zato sam poželeo da se i bratski srpski narod obraduje tom izuzetnom, čudesnom događaju i da dočeka blagodatni oganj. Prošle godine je 40.000 ljudi u hramu Svetog Save imalo priliku da se obraduje onome čemu se raduju njihova ruska braća. Jedini motiv nam je bila želja da podelimo radost. Obnova srpskog prisustva ogledala se u svakom detalju. Dobio sam poruku od odbora za donošenje blagodatnog ognja, gde su me pozvali da dođem da se dogovorim oko izrade nosiljke za fenjere, što je meni u prvom momentu delovao kao neka nemoguća misija, nemoguća stvar. Dobio sam od njih 5 fotografija po kojima sam trebao da izradim model nosiljke. Sve ostalo je bila moja umetnička sloboda i kreativnost. Po crtežu koji sam dobio od braće Rusa, na kojem su bile prikazane mere fenjera u kojima se donosi blagodatni oganj, ja sam sam, da kažem, osmislio kako će naša nosiljka izgledati. Smatrao sam da je najbolje da upotrebim pečat Svetog Save i grb naših svetih Nemanjića, te sam tako kao glavne ornamente stavio da budu sa obe bočne strane grbovi Nemanjića, na sredini pečat našeg svetog oca Save, a u donjem delu naš autentični studenički krst. Na ručci kojom se nosi nosiljka izradio sam krljušt riblju, što ne trebam posebno da objašnjam, zna se ovaj motiv. I sa bočnih strana na ručci su 2 specifična krsta porodice Vukomanović. Blagodatni oganj je za nas značajan po mnogo osnova. 3 su najvažnije. Prvo, blagodatni oganj nas vraća na vaskrsenje Hristovo kao osnovnu istinu naše vere. Naša vera je zasnovana na ovaploćenju Hristovom, na tome da je Bog, budući nesaznajan, nepostižan, nedohvatljiv, da je On primio ljudsko tijelo od Bogorodice, postao čovjek, da je stradao na krstu kao čovjek, potpuno primivši našu prirodu, ali da je vaskrsao kao Bog, podigavši sa sobom u vaskrsenje našu ljudsku prirodu. To je prva stvar. Druga stvar jeste podsjećanje na to da je Bog zaista živio među nama ljudima, hodao po svetoj zemlji, da je bio sahranjen u Jerusalimu i da imamo prazan grob koji svedoči o tome da je on zaista postao čovjek. I treće, blagodatni oganj i njegov dolazak među Srbe i u srpske zemlje i u zemlju Srbiju, državu Srbiju, nas podsjeća na to da je Jerusalim naša majka, crkva za koju su Srbi kao narod posebno vezani. Sam Sveti Sava u trenutku kada rađa našu pomesnu crkvu, naš narod, pa i našu državu, on 2 puta odlazi u Jerusalim da nam obrati pažnju na to da je prvo ono na čemu se sve zasniva Hristos, Bog, istiniti čovjek koji je hodao po svetoj
zemlji i da nas veže upravo za ovaj blagodatni oganj. Naravno, i to je obnavljanje naše veze sa pravoslavnom Rusijom, koji su nam pravoslavni Rusi pomogli kao prava braća da blagodatni oganj donesemo u Srbiju, onako kako oni to već godinama i decenijama rade sa Rusijom. Я бы назвал вот эту эпоху жизни России торжеством православия. Ja bih ovaj period u životu Rusije nazvao trijumfom pravoslavlja, a blagodatni oganj je pravo Božje čudo koje je bukvalno moguće dodirnuti. Kad su bivši sovjetski ateisti, komunisti, komsomolci i pioniri prvi put doleteli u Jerusalim i na dan Velike subote prisustvovali spuštanju blagodatnog ognja, osjetili su da je u našoj ateističkoj eri ispunjenoj kosmičkim brodovima, kompjuterima i dešifrovanjem ljudskih genoma čudo ponovo s nama. To je naravno ostavilo snažan utisak kako na one koji su doleteli u Jerusalim, tako i na one koji su posle dočekali oganj u Moskvi. Tokom mnogih godina ta tradicija je velikom broju ljudi omogućila da povrate veru u čuda, u Božju promisao u našem životu i veru u praznovanje Uskrsa. Zato je taj izuzetni događaj od ogromne važnosti za lično iskustvo vernika. Значение именно для личного опыта этого замечательного. Povratak svojoj tradiciji je i povratak mističnim izvorima svoje snage i samopouzdanja. Для фонда Андрея Первозванного программа «Просите мира Иерусалиму» Za fond Andreja Prvozvanog, program Ištite mira Jerusalimu ne sastoji se samo od prenošenja blagodatnog ognja na teritoriju Rusije i drugih pravoslavnih zemalja. To je pre svega stremljenje da se pravoslavnim hrišćanima predloži ujedinjenje u molitvi za mir i blagostanje u celom svetu, a posebno u našim zemljama. Danas je u Rusiji i pravoslavnom svetu tradicija donošenja blagodatnog ognja postala u suštini deo zajedničke tradicije. Oganj više ne dočekuju samo u Rusiji, u svim gradovima koje on obilazi posle Moskve. Isto tako ga dočekuju u baltičkim zemljama, u Italiji i drugim državama. Danas ga dočekuju i u Srbiji. Dolazak blagodatnog ognja kod nas simboliše i Svesrpski sabor, jer je iz Beograda otišao u gotovo sve srpske crkve i time duhovno objedinio sve srpske zemlje. Poseban značaj imao je dolazak blagodatnog ognja na Kosovo i Metohiju, svetu srpsku zemlju. Sveti duh je već odavno tamo i čeka na nas. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Meni je lično posebno bilo dirljivo što su iz mnogih parohija dolazili sveštenici sa svojim parohijanima da lično
preuzmu Plamen blagodatnog ognja i dozvolit ćete mi ovom prilikom da pomenem paroha iz opštine Barajevo, koji je došao sa parohijanima u narodnoj nošnji i na najsvečaniji i na najsrpskiji mogući način dočekao Sveti Plamen. Srpski noćni vukovi bili su pratnja blagodatnog ognja od aerodroma Nikola Tesla do Svetosavskog hrama. Ovdje nije u pitanju ruska meka sila, već Božja. U ovom slučaju delujemo kao braća po Hristu, kao sledbenici iste pravoslavne tradicije. Ako su Srbi pravoslavni vernici, onda oni podržavaju Rusiju. Isto tako, pravoslavni Rusi ne mogu ne biti za Srbiju. Kakvi su planovi oko objedinjavajuće uloge blagodatnog ognja u našim pravoslavnim zemljama? Ove godine na molbu Srpske patrijaršije i mitropolita Amfilohija oganj će prvo stići u Podgoricu. To je važan događaj za naš fond koji nosi ime Sveti Vasilije Veliki. Sveti Vasilije Ostroški je izuzetno poštovan svetac, ne samo u Crnoj Gori, već i kod ostalih srpskih vernika. Za naš fond to je kao povratak kući. Istina, drugom Vasiliju, ali i Vasilije Ostroški je dobio ime u čast Vasilija Velikog. Zbog toga smo poželjeli da oganj prvo stigne u Podgoricu. Поэтому нам очень хотелось, чтобы огонь побывал и в Подгорице. A posle Podgorice Posle Podgorice oganj će biti prenet u Beograd. Zatim odlazi u Republiku Srpsku, Banja Luku, na Kosovo i na sva mesta gdje žive pravoslavni Srbi. Vest iz Jerusalima, iz hrama Groba Gospodnjeg, kako su ga krstaši nazivali, iz hrama Vaskrsenja Hristovog, kako ga je nazvala carica Jelena, kad je izgradila prvi hram u 4. veku, vest iz tog hrama na Uskrs će dopreti do svakog pravoslavnog srpskog doma. Do každog pravoslavnog srpskog doma. I današnja Rusija, vraćajući se svetoj vertikali svoje duhovnosti, vraća se imperijalnoj tradiciji Rusije kao zaštitnice pravoslavlja, Moskve kao trećeg Rima. Imperija, ako nije sveta, ako nije božanska, i ne može biti imperija. Mi nazivamo se Cargrad. Все и разные мои. Mi koristimo naziv Carigrad, koristimo i naziv Konstantinopolj. Naziv Vizantija izbegavam jer su sami stanovnici Konstantinopolja sebe nazivali Romejima, Rimljanima, a svoju pravoslavnu državu imperijom. Ромеями, римлянами, а свою православную вселенную империей. И имперская идея, которая была... Konstantinopoljska ideja o carstvu nije umrla. Prenešena je u Novi Carigrad, u treći Rim, Moskvu. Zato Konstantinopolj nije umro. To je ideja koja živi u srcima i umovima Rusa, Srba, Grka, Bugara, Gruzina, svih pravoslavnih naroda. Сербов, греков, болгар, грузин, всех православных. Ima mnogo prijatelja iz tih zemalja koji na Rusiju i njenog predsjednika Vladimira Vladimiroviča Putina gledaju kao na nosioca tih drevnih pravoslavnih carskih tradicija. Древних православных имперских традиций. Misli uprtih u budućnost Srbije. Sećamo se i reči velikog ruskog mislioca i bogotražitelja Konstantina Leontjeva. O, kad bi savremeni Srbi, sjedinivši se, mogli da podnesu neograničenu i patrijarhalnu vlast svog novog kralja, odevenog u zlatnu odeždu, heroja, vojskovođe i pesnika, koji bi po svim znacima u svom vaspitanju zadobio i sačuvao od Evrope upravo ono što je u njenom predanju veličanstveno, viteštvo, prefinjenost i romantičnost. Kaže Leontjev. Da li smo spremni za jednu veliku i strasnu borbu koja nas čeka, za imperijalnu ideju srpske državnosti, za vaskrs našeg života?
a reči patrijarha ruskog Kirila u vaskršnjoj poslanici uzdižu srca. Kada podvig postaje sadržaj života celog naroda, kada se u težnji ka višem sjedinjuju srca miliona, spremnih da štite svoju otadžbinu i da brane visoke ideale i vrednosti, tada se događaju stvari koje su istinski iznenađujuće i čudesne, a ponekad i neobjašnjive iz ugla formalne logike. Takav narod stiče ogromnu duhovnu snagu koju nisu u stanju da nadjačaju nikakve nesreće i neprijatelji. Hristos Voskrese!